Сигурно. Sam ne moram pa zid znati. Skoku v višino. Tretje mesto Anja Brolik, atletski klub Maz Ljubljana z rezultatom 155 cm. Drugo mesto Monika Poglover, atletski klub Triglav Kranj z rezultatom 172 cm. In prvo mesto ter zlata medalja Lara Omerzu, atletski klub Brežice z rezultatom 182 cm. Čestitamo!